ดูเลยป้าอูเลยนาวตัวนี้หุ่นนะเอวตัวป้าฟงสกินวาลเตต่างตอนมุลลำมีคุณลุงทัวกาคนนำมโนสันนาโตกิสายินอีกขบนาบางซาเวียมตะกี้ขบนาเฮียเดลีอามวนเลี้ยงขึ้นนุงเงินทานนอนเบียละขดตัวมาผมไปกว่าเลยนะขบีเตอินะอบิลบีเตนะสุนนะหุ่นอันจังวะลำกาหงตุนินยายมุนะหุ่นสังขบัวไว้เขตินสรการะ government ทุนไอเตละกะอิพันโมเตอิลุงบุลเตกิเกนเฮล่าไว้มาอลวงกิโกยเขนายกิเฮนจีลุงเกลนาอิมินามินอันเอมันนินอามาอลวงยายมุนะสุนนะอินเอขิดนุงินmortuary medical college lamka mortuary akikoya khali valving veng waimuna ikoi sungin asungkwan te ani haksan nanian pioma bisinei lahigi ge nitenga kisi nitenga kihing dana haksapina ana omua kuchikong komille yai ama thuang na ziaka ama luang ziaka kumpila mapana ngai sang na lian zobang inei theina ahi khak le imi pi igama dinga thil phatwam zo gen khiang na nget khiang na lampi hongpian theina hi khak le china asum kwante leng phal takina bipi laka ahon pe khia ua toina hileleng yai ziakina siluang na vui ri ziakuna hiya Manipur sarkari na hiyay kasem deutsi na suai kain kichiam nadan kilem nadan zo gelkei ni hon chiu a ei du thu sam dan in bel idai te bang ki gen hen lan wai te kasem khenge nge dingo chi na athunei te hon thu chiam nai suai kai leu ki dei a hiya suai kai thai didin mona akum pi athunei lama ki man na hongom lo chiangin na poimo te hon gen leo chin ki ho to zel ding hi hon chu to ki torin gin nai na ki paya aki gel teng teng leng aki sem so hi khol lo sang ni le som le sagi kubin anti tribal bill chi hun la ya boy nai dai la yin Manipur sarkar to kilem na khat bol gia ten thu tampi yai te sep so ading chi na kilem na suaya ki kaya tu tani na kilem na suaya aki kai te laka atam zo tham sep so lo ina oma suai ki kaya kilem na teng teng leng ki sem so ave ki khollo aki ge la suai kai na chi chiam lo leng iki ho thaya iki kam chiam na ki za tak to le maban pai thei ding hi chi zia ke na zomi council na yai awai sai dinga hon hi te na maban ason zo non lo natan coordination committee for trustees of the kili of Pu Vungzagin Valte te na maban ka suan zo lo natan na suan te di ule ki non lo asum kwan te na len thom hawo ki sak na teu kitin ana thuak lai ha mun len ki lo na tu ni na yai vai yon som ta idu su samdan ina amui kiaman bale idu su samdan sipina ahun ang falzo de awam za thei zo de ina hi thei dan ba hundiam chi aki ina ile aki sai bi kha to tera ya hi hin bai leng ko che bai leng hoi hi chi asum kwan la bina de na hon de ja ko ya hi asum kwan te za na ina mabana anwana vui ke di kisa ihia Manipur government lam aparin le district administration tumto dina apurda da dina hot ki thwa pi u a anwa ta le hot ki thwa pi di u chi zana ki hoda da he eiga
hắc sa sak te ko hi a hắc sa pen te le tu na lai ki khol lo ei sa nga hắc sa na na pal bang le bang za hiam ta ko mua ngai da hoi dei lam thui na i gam ki e to le na i mi te khak to di na khak thak te na ma hoi da nu hoi pi a om di nga a ki sem so te lo tam zo a hi di nga a ki sem so te le om kha di tuy là mai achievement thì tuam thì tam kita gen ding om male wai ting gen man ke dia atu pi na hi le ai na om pi tak be dong om te hum bit na ding lam pi songa adian na lam atai na lam tu pi tak mai tua khai chi the ya poi sa pen ma atakina sung ling kapuang wa hi hu chi banga ba tai lo ba diang lo hi le thi theng pai we laคุณไปใส่นะขัดเว้นหินหินมาเร็วเลยตู้นี้นะสะตามนะขาเคียงนั่งมังประคำนะรัสังไงนะอลวงฮีทางสอบคนคนตรงติงวะไว้ตู้นี้นะโดยแฟนทราฟิกออร์แกไนเซชันนี้นะไอ้ที่ตรงนี้นะJPO Joint Philanthropic Organization chỉ mun dang state dang gam dang om zen lo e zok suan te la chawa om wana tom na le lim kila pina nei kom komun nget na gari neu activa avom yin konga mun dal khai no ma aki koi tu ma chu no het lowin tua na dong kor ka ka om manin activa black jacket mai la tinga koi khai lung siat ta sai ni sa ni kinyen wa a number ki puang ke unai la number pun ke che personal se ji he a gari vom cheng kan kinyen he ya ana koi ka ten happy ta na sai ni sa kinyen ti kinyen wa he nang te gen lo na bang na ri twan lo ye ti chin ka ba ki mo ko mo in nei tu ka mai ko ni chu in fa nga government ni du ka ma ka ki pa ma me wa tu ni bunin ka set piu mundam danga delhi ate guwahati at kangkok pi ate no pala lam ka ko sunga aizola ovai alung tu mu diom le pu elem khau te family ting zui ngal thai leu chen om khala yok zen le kun hom tok zel hi wa le program ba nai na pai su ding wa condolence message ma ading thei ni ai te adang te tua kon lo khak lo te le hong ding khiao la zomi upapol happy takina zomi chief association zepada tua kon lo khak lo te kha zomi sunga frontal organization om te to happy takina ya lamon manol la ya yêu tu pa luang he zomi flag ni tuam ni nga zomi flag a ki tuam hi ei laka zomi sunga tu ni hi pan na hi ding ka ngai suna ya zomi flag khu de na atwa bin special in gon chal de nga ex chairman puel bi sana ex chairman puzon ke ngai te wana ke ile general secretary pa nei la ko te na zomi flag ni na ton khu di wa adam te te ni na on na wam di wa on na wap khom di wa ko chi na eu tu pa luang kha khiak na in India wai zo cha ni hun sao lo isang lai ni zomi council lama pa ni na sun na tu kon ge de de rai he te khong a bai rata ki ge te khong i zomi flag khu de ge na atwa bin special in gon chal de nga ex chairman puel bi sana ex chairman puzon ke ngai te wana ke ile general secretary pa nei la ko te na zomi flag ni na ton khu di wa adam te ni na wana ke ile general secretary pa nei la ko te na zomi flag khu de ge na atwa bin special in gon chal de nga ex chairman puel bi sana ex chairman puzon ke ngai te wana ke ile general secretary pa nei la ko te na zomi flag khu de ge na atwa bin special in gon chal de nga ex chairman puel bi sana ex chairman puzon ke ngai te wana ke ile general secretary pa nei la ko te na zomi flag khu de ge na atwa bin special in gon chal de nga ex chairman puel bi sana ex chairman puzon ke ngai te wana ke ile general secretary pa nei la ko te na zomi flag khu de ge na atwa bin special in gon chal de nga ex chairman puel bi sana ex chairman puzon ke ngai te wana ke ile general secretary pa nei la ko te na zomi flag khu de ge na atwa bin special in gon chal de nga ex chairman puel bi sana ex chairman puzon ke ngai te wana ke ile general secretary pa nei la ko te na zo
pina sim đi nga ave ti ni thang non ti đi nga ông gà lên cái đây là cả tuổi na MLA của chinu thằng lệ của lệ ra mà ngô mua ama tê lệ uni cái non tuổi thì phát đi nga chỉ vì sao tung nga ama lệ xí gà lòng ngọc ngọc cái gì gì cái nào ngọc đi nga ya phát chút lòng bên lòng xí gà lòng ngọc ấy chỉ cả chỉ phải có tình đi có lòng ngọc mà bang mà kỳ hậu tuồng lệ ngọc lâu kỳ hoa gục tuồng lệ ngọc lâu xí gà lâu họ để cái có chỉ gì cái nào tuổi ngày nào mà ông gà nó tiêu hi thấy đi nga đi cái đi nga xung quanh Yang tapa gong suan to anak iho na dong zuya na paong ga ni kahi aci na to kito na ho ahia ga suwai hom te agu kabu ruang pol to infala ane duai pol yom lai kai la ka ong ga la ida na ong da pi thei ni ho hi tu sia ina ti ngai ke ya ya hi apoi da ni ngai ke ni ga mi te ho ina ni imite bin la ni buhi amau te to ma ni ku kha pa ngai lu bi ge a hi ma ni ya ka tu tuam loi ngai sun te leng ti ka hon ni lan nuam ai ya te ko tin ni tai chỉ tai bộ tụi nó chỉ lô cá phải lô cá chỉ lô cá ông đi đến tỉnh sống trong sự biết phiêu vô mà đi nó mình sẽ tăng cái chiếu cái này nó phiêu cá ông cá đi đến thì cái sắp luôn mình để phiêu này à để ngoài biển để mà thôi mà cái con lươn từ từ đó thôi mình làm lú mình ngồi đọc sách lên mà làm gì ngã vô số câu chuyện sắp luôn mình để phải luôn có tiền của nó điều gì để cái sắp xong rồi mình ngồi sống này
Good morning, ladies and gentlemen. Ngasi si ay Union Home Minister ga BC MLA bani. Aduna ay makada lakado budusu tuna laga tuna halage na. Lae maramdi ay Pu Valte se mabuk siyam ingba ay na hana podcast wagi speaker wagi matanda. He was one of my best friend. That particular incident on 4th May, I still remember. I ko ise punna paminna bani. Kamay daw the control to sige mayam. Saunari sing sen. Then what happened? Meeting do daga ay yung the saksa bahle. Ay yung yam nay CM bang dagi. Masi lehowi mayam. So in that particular evening, I na quite again why I would say, I let a muddy. I know my manaka let a muddy ma, I do incident to toy. I was really regret. Aduba on third circle pull them. Kakupi in Chado, evening the master like a high. I know Kame. More violence yam sativani. Tang second one. I don't know. No, I'll put any the masi with full security. Thavani. I know why would be on that particular fort. I magi manatale who the buggy, Matsa Pakam the Bado. I put it up quite the evening the one with Wagi. Adungasidu I Maru Baltegi Magi Taiwan Mudagi Saki Bagi. Pangsansi ay nahakta suyoge ay nalakpani ay nasi yawo pangzabase aduki matik ay layo pay na kanjay ay na nasi mayam ni mamang na haizari Pu Valtegi family ay family gumbani magi tinan mamang mupang niyam ay marupang gumbani aduna matam pumbada ay na angamba ay mating pangani ay nakanda ay losinjari. Thank you. Just leave a message. Yes, sir. Your question from North ANI. So what is the road to peace in Manipur? See, as you know that this to restore peace is the only way to develop Manipur. How will you restore? Sorry. Today you are smiling to me. Yeah. So this is, I mean, the part of this. Sir, what is the condolence and what are the benefits? Like the demands are placed before the government. No. Because 129 days the dead body has been put in the morgue. Demanding certain things. See, I'm here today to condole and just coming here to pray to the God that his heart, I mean his soul must be right and peaceful. And we are grief and we are sorrow and unhappiness. Sir, you have a message for the people of Lanka. What? Any message? My message to restore peace is the only way to develop as all of us. How do you feel after coming to Salpha Pu after many years? I feel good. I remember good festival. Thank you, sir. Bye bye.
Ibarat pa patyan tu akipa tu kagian masa ni hai saate alo akhati to dam kita ima de apaksa na ya hi bajen uso form tak ina ga kwa tu ni in program sai ti di ina patyan ni mun hoi ka hon lem dia saka tu ni bajen izang thiwa ni ke suan ni hon hoi dia sa ni lo ni hai ka te hon wa ba ni sa ni hon wa ya ma mo sa ni lo na na ni hon hon ko ki te wa to te wa le lu hon de ni na dam de tu de ZCC ZRO YPA PTC program to hon de ni hon ko te Kapatan lamun Indonesia baru anak-anak dalam kerja menuju maju nasib politik tak berubah kan untuk bang semua ini bang contoh jadi sebang dia anak dia political career apa dia mungkin Ilami mungkin lagi tua ni hendak buat pendek kemana dia terpakai ni orang kami ini semua mengapa kena kepada damlo na delia kakipawa waya kasot nilo na gamti kapal ya delia ko hong kosawa jadi kian sabdingin dali kopia cuma kabang ilog na pau cuma kasat ngilo kahon mama hon en kil saka jadi hon wahi jika tijan ni nak kihang saka kalau namun nak dilau get lau tanya kaum saka ini kepada kita hampat natam di kamua kopi dia kosak dan bangun zilsa kena katuan ngelok na gari ti bangang tuan piin lian na ti bangang hon tuan piin kapan zakin hampat natam di kamua kapatung ali kipatu kagena katbei tua pa no lo di jika ngai tua jangin haksa kasamama ni mani patyanin hunta sa ai manin kakipag vivia doin he kanubang le hat non het lo ya hong ke ya ko adam tinu le pa tua kinga ma kahi manun thakata kanung kapa hong yang bai lot hon kapa non be sana kanubang hong yang bai lot le maban bang cipu di cipang le haksa kasama masa upi ka ngai to jangina wai zakin kanu la halo hi manina kanu to hong ko sa to dadi ka hi manun no ten le kapalay na zazawa hon omolo san mga hantay san lo hon kitwa pia kafilo na omlele nalya pia hon hilzela ita ka hon kim to dingile ko hon ngena mana kapalwang ko hon pa ko na patyanin lem gel khat nei patyanin lem gel khat nei do ka chiai hai tung tanga lamka ko hong ki pawa lamka ki patin dali ko hong ki pochi chatwa waya lamka le ahin na be the hiya hilele dali hon zon ya waya ki patina hong be takin lam thalon ya ko hon zui wa ko hon phang to wa
nói lâu đi. Ra cái nặng những cái năm cái nặng nó phải tổ tiếng mỏ như thế là vài rồi đúng không? Samadhi friend, Samadhi ko slabi deka, slabi chut.
Kali, go! 맞아! 전! 맞아! 전! 많이 들어가, 많이 후! Không vào lâm thêm mua. Cái này cái đó luôn. Nó quản làm sao mà đúng không? Ngoài làm gì Đúng rồi.